Ydy hwn yn gweithio? Credu ma fe. Pawb YouTube, Facebook. Bore da pawb. Dydd Llun hapus I chi gyd. It's Monday, boys bach. Back in the room. Barry session, Ffit Yn 5. Just gadw checo os mae popeth yn gweithio. Bach amser I pawb cyrraedd. Mae'n neges wedi dod trwyddo. Oedd ping bach fyna. Good. So, fel arfer, just wneud yn siŵr mae digon o lle gyda chi. Ewn ni adel munud bach arall. Dŵr. Mae'r hael wedi dod mas. Joio. Ond gobeithio mae chi'n aros mewn dy fi am quarter awr bach. Okay, wait for me. 15 minutes. A wedyn, lan I chi beth chi'n moyn wneud. Joio. Yeah, just mynd I checo. Pwy sy'n ma? All right. Okay, cyn i'n dechrau. Mascot newydd. Sut chi'n fel? Groot. Okay. Guardians of the Galaxy. Ond heddi, Guardian of Ceredigion Active. Okay. Mae Groot yma. It's a succulent. Sa'n really sure beth mae hwnna'n meddwl. Hwnna'n ffain. Okay, fel arfer. 5 gweithgaredd. Okay. Ni'n mynd I twymo lan gynta. Gorfod wneud hwnna. A mae'r 5 weithgaredd sydd â ni. Tap tu fewn, fi sit, ni'n mynd sgio achos y tywydd, loads o eiro, so ni'n mynd sgio tu fewn, plank lan a lawr, so nath ni'n neud plank dwrnod blaen dy fi, ond ni'n mynd I newid e bach, a wedyn good old fashion sprint, okay? Just I chwysu, di llun, dechrau popio off yn positif, bach o egni fewn, okay? Eto cyn ni'n dechrau, thumbs up I Bobby Smith. Nath mam a dad Bobby hela mewn fideo fe wneud y burpees wythnos diwetha, tongue-tied fyna, a nhw'n ffantastig. So da iawn I Bobby. A wedyn, fi'n credu ni'n barod I fynd, boys. Okay. Twymo lan heddi, ni'n mynd I dawnsio. Okay. So, yr un peth cyntaf ni'n mynd I wneud, okay, pan fi'n dawnsio, fi'n wneud hips i'r ochr. So pawb yn dechrau, just hips pob ochr. Just twymo lan. A ti'n cofio pan ti'n bach, neu dal nawr, pan yn un fach, oedd mam yn dod lan I dawnsio pan ti'n o'r disgo. A ti'n dechrau wneud y dwylo, okay? So hips yn mynd i'r ochr, dwylo mynd nôl ymlaen. Good. Sim cyddoriaeth, silent disco heddi. So just twymo lan, brech yn mynd nôl ymlaen, hips ochr I ochr, okay? Ooh, good. Bach mwy gyflym nawr. Tra ddim yn symud. Stuck in the mud, sy'n gallu weld. Hips yn mynd. Cadw'n adlu, da iawn. Okay. Yr un nesaf. Ni'n mynd ar y fferm, cowboys, cowgirls, jog ar y smotyn, wedyn, mae Daniel lasso fan hyn, mynd rown y pen, lasso. Lle mae'r ceffyl? Come on, A wedyn 1, 2, 3, ni'n mynd I taflu'r lasso, 1, 2, 3. A da iawn, sopo droso. Braich arall, mynd round y top, cadw symud tra, dod off y llaw. Os ti'n moyn taflu mewn bach o iha, go for it. If you want to throw in a iha, with a lasso. Round the head, draw, dros y pen. Ar ôl 3, ni'n mynd I taflu'r lasso. 1,
2, 3. A pawb yn gofyn, Steff, ti'n dawnsio fel hyn? Yep. Ti'n cerdded rown, nice lasso, edrych yn cool. OK, cael jogo, dal yn jogo. Boxes nawr. Ni ddim yn bocsio, boxes. Box mawr, box bach. Box mawr, box bach. Box mawr, box bach. Cadw fynd. Da iawn. Cadw symud y trad. Agor lan y corff yn hyn. O, da iawn, boxes da. Nawr, bach mwy gyflym. OK? Barod? Box mawr, box bach. Bam, bach, bam, bach. Box mawr, box bach. Box mawr, box bach. Box mawr. Cadw fynd. Tra bach mwy gyflym. Box mawr, box mawr. Cadw symud y trad. Go on. Gyflym, 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 gyflym. Go on, quick, quick, quick. Boxes mawr o bach. A stop. Benny the triangle. Good triangle. Pawb yn i cael bach o dŵr. Da iawn. Reit te. Cyn i'n dechrau na esbonio'r un gyntaf, mae da ni bach mwy o rest yn y canol y gweithgaredd. Achos fi eisiau dy Steve yn dechrau bod yn hen nawr. Chi'n cadw ni'n really fit, so da iawn. OK. So yr un cyntaf, o'r enw tap tu fewn, OK? Fel arfer, pan ni'n jogo, nath unwaith athyn ni'n mynd mas, tap tu fas. Tap tu fewn, ni'n mynd touch tu fewn. So os dim moyn just ymarfer, if you want to practice inside of your foot, chwith i'r chwith, dde i'r dde. Left to left, right to right. A wedyn, bydd ni'n just mynd bach yn mwy gyflym a build o fe mewn. A ni'n gweithio fel yna. Pawb yn hapus. OK. 5. OK, off ni. Os ti'n moyn dechrau off yn slow bach. A wedyn, os ti'n digon hapus, if you're happy, you can get into a jog. Eitha anodd ar y coesau. Gweithio am 30 eiliad. Da iawn. Os ti angen cael rest, 5 eiliad, a ni'n gallu cael e. O! 20 eiliad rest nawr. Os mae hips bach yn deit fel fi, hwnna'n gweithio, hwnna'n rili galed. OK? Os ti'n chwarae hoci neu pêl-droed, gweithio mas, da iawn. A to, bach mwy gyflym te. Da iawn. Os ti'n moyn slo fel lawr, just neud taps, 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 neu bach o bounce yn y canol. O, drach fel fi'n dawnsio to. Cadw fynd. Cadw'n adlu, da iawn, well done. Keep breathing. Hips, hips. Ooh. Oh. OK. 30 eiliad. V-sit nesa. Gweithio bola. Pan wych chi weld? Bydd ni'n trwy pwys yn ôl. A codi pengliniau a trad off y llawr. A cadw fi. So ni'n edrych fel fi. Os maen nhw'n rhy anodd, cael rest. Rhoi coes y lawr. OK, fi. Corff fi nôl. A fi'n trio creu, I'm trying to make a little V with my body and my knees. OK? Da iawn. Os ti'n gallu neud e, heb y defnyddio dwylo ar y llawr, ffantastig. Os ti'n angen bach o balans, hwnna'n OK. Da iawn.
Llosgi coes hefyd. Os mae hwn yn rhy haws, if that's too easy, you can straighten your legs. Fel na, and you're still making a V. Bydda I ddim yn neud hwnna. Okay? Ond os ti'n moyn, os ti'n gallu, go for it. V-sit. Da iawn. Straighten o'r coes yma os ti'n moyn. Creu y V. Na i treu hwnna. Straighten, nôl mewn. Cofio cael y pwysau nôl. Oh, Groot, helpu fi mas. Na. Da iawn. Rwy'n cwmpo. Da iawn chi, hwnna'n galed. Ni'n mynd sgio nawr. Polyn, get the poles in your hand. Sgio. Pan mae breichau ni'n mynd lan, ni'n neidio i'r ochr. So breichau lan, neidio. Breichau lan, neidio. Arms come down when you are jumping to the floor. Make sense? Up, down. Up. Sgio. 30 eiliad. Go on then. Sgio. Fi wedi bod sgio dwywaith. I've been twice. I'm not very good. Fel ti'n gallu weld. Da iawn. Lan a lawr. Good. Eira ti fas. Ni'n ymarfer. Plygu pengliniau. Bend your knees when you land. Da iawn. Fantastic. Tro ma, ni'n mynd i plygu bach mwy lawr. We're going to go faster. Okay? Fel na, nice and relaxed. Tro ma, competition, ni'n mynd lawr. Whoosh. Okay? Yr un peth, bach mwy fastach. Off ni. Dros, na ni, Cambrian Mountains. Cadw pen lan so ti'n gwybod lle ti'n mynd. Keep your head up so you know where you're skiing. Da iawn pawb. Cadw fynd. Neidio, plygu pengliniau, bend your knees. Good. Da iawn. Cadw fynd. Da iawn. Nesa. Plank, lan a lawr. Os ti'n moyn quick dŵr, 2 pence piece ar y llawr, so mi'n gwybod lle fi yn. Plank, ar eich anelyn, penol ddim yn mynd reit lan, ond so fi'n mynd i'r llawr. Ni'n mynd i pwysio lan, at dwylo ni, a mynd o lawr. Os mae hwn yn rhy tough, aros ar dwylo chi. Okay, lawr, lawr, push, push, aros o eiliad. Lawr, lawr, push, push. We don't want to rock. Stay nice and solid. Lawr, lawr, push, push. Lawr, lawr, push, push. 5 eiliad. Lawr, lawr, up, up. Lawr, lawr. Oh, yes. Hwyl tough. Dydd Llun. Getting it done on a Monday. Bydd loads o egni da ni wedyn. 10 eiliad. Wedyn, dŵr, a ni'n sprinto. Off ni. Okay, dwylo gynta. Lawr i anelyn. Pwysio nôl lan. Lawr, lawr, lan, lan. Da iawn. Lawr, lawr, lan, lan. Hwn yn tough. Lawr, lawr, cadw fynd. Get as many as you can. Aros yn solid. Whoa! Da iawn pawb. Quick bach o dŵr. Gweithgaredd ola. Last one. Sprint. Okay. Oh. Gwaith galed. Gwaith galed. Sprint. Ni'n mynd i 30. Flat out am 30 eiliad. Cofio,
Symud y breichiau. Ni byth yn rhedeg fel hyn. Symud breichiau. Tra'r yn dod off y llawr. Good. Cadw yn adlu trwy troen. Mas o'r ceg. Cadw symud. 10 eiliad. Good. Cadw fynd. Da iawn. 20 seconds off. Benni off. 30 eiliad, wedyn cool down bach. Oh. Da iawn. Neighbours yn meddwl beth fi'n neud. Maen nhw'n cedd heibio, fi'n sgrechan. Lasen! Na! Lasen! Ddim yn saff. Sa'n mynd i rhedeg ar y lasen fi. Fel na. Good. 20 seconds. Can we go a bit quicker? Go a bit faster. Come on in, guys. Pawb. Mr. Dory. 10 eiliad. 10 seconds. Job done. Come on in. Come on in. Oh. Cerdded round. If you've only got one shoe on, take the other one off. Oh. Really bwysig. Neud lasen yn date cyn ti'n dechrau. Okay. Cerdded round. Anadlu trwy troen. Mas trwy ceg. In through the nose. Because you've got all those little hairs. Stops the rubbish going down. And it warms the air. Instead of just going... Okay. Stretch off. Roll a 2 pence piece. Slow, big box. No, mewn, just little box. Box mawr. Cadw yn adlu. Box bach. Box mawr. Box bach. Okay, tro ma. Mynd break y lan at y ser. Okay. Arms up to the stars. A lawr. Nice and syth. Da iawn. Nôl lan. A lawr. Can you hear my breathing? It's gone down nice and slow already. Hold toe. Just slow a popeth lawr. Da iawn. Tro ma, we're going back to the farm. We're going to feed the chickens, y CWR, okay? Just mynd i trio rhoi un coes mas yn syth, plygu penglin arall. Go this way, plygu. Feed the chickens. Swap o droso. Oh, stretch your hamstring fyna, okay? Feed the chickens. Oh, da iawn. Colin y CWR, bydd y nawr o'r llawr. Cael bach o bwyd. Okay, da iawn. Un peth ola I gweud, nes I colli load o cwsg ar y penethnos. I lost a lot of sleep. Sa'n siŵr beth sy'n wedi newid mewn tŷ Rhydian. I don't know what the surprise was in Rhyds. Fi wedi texto fe tua 70 tro. I've texted him 70 times. Got him wrong. So, cofio nawr. Mae'r boys arno wrthos yma. Hanner awr I nawr. Ni arno YouTube, Facebook, a Microsoft Teams hefyd. Okay? Loads o dŵr. Fi angen towel achos fi'n chwysu. Job done. Da iawn pawb. Welwch chi cyn bo hir. Ta-ra! Finish. End.